Chibai ule Bible kan nei dan episode 2 kan clear hole don ani Bible chu michi sang somli ayatamin kumsang khata tanga kumsang khat zanga chungan zia kani ti kan soito a chung le khabu sang te chu Bible senglu an lo ni tak dan kan ngai thle don ani kumsang hi pathuma Dan Brown le khabu lar tak mai the Da Vinci Code kha kan ria anga khata khan Constantine huai khotin Nicaea in khom pui khan Bible om turan thlangani ti thu kan hmuwa asoi dan chuan chanchin thabudang le khathon dang te khan isua chanchin dang lam jok an zi awangin Nicaea in khom pui khan hnola thuthlung thar ti kan riat po hi AD zathum som ni panga a Rome Emperor Constantine Trinity Doctrine hum himadu awanga lo omtran chawani ati ale khabu kha thon thu mani se athuma shruaya ale khabu chunga history atarlan te kha thudikani vek thu asoi thung heti ngai dan hi Dan Brown ron ti chua ani lova thon thu nen thiam takin aron ti lar da thungani ti chuan tuna Bible kan nei te hi abikin thuthlung thar hi Nicaea in khom puemo Rome lalle moin an du an la khom chu an ni rengem ni ti chu zona poimo takani ta a lekhabutam tak zinga tuna kan Bible om te chau hi engtin nge kan lo nei thei ti te enga tinge busom ruk paruk chau kan naya ayata memo ayatlem zo ke mo kan nei lo ti te tu tenge Bible om tur chu thlangta ti chu kan clear ho don ani Bible pu khom chu canonization ti in an soi thina canon ti chu danemo te na man ruwa emo ti na ani a Bible kan man ta ka hian engle khabu tenge tela tello tur soina ani thuthlung tharai chuan thuthlung hlui chu har salo zoka soito angin Christian te thuthlung hlui le Juda Bible chu ani nang reng ani thuthlung hlui bu pu khom chu rabbinic Juda ten an ti masabera Bible om tur le khabu te an pu khom kima athar an senglu thei to lo dan chanchin chu heti hian an soi thin AD somsaria Rome in Jerusalem ati chiat khan Juda ho kha Yafneya tam tak an tlan chia chung zinga chuan Rabbi pakhat Yochanan ben Zakkai po telvea Yafneya chuan zirna hmun hongta a kumsom ni nuwa AD somkwa Rabbi Zakkai chuan inron khom na abuat saya anle khabu somni palite tuna an man mek ang hi an la khom ta ani he thon thu hi adik nge ani ti mithiam te chuan an pom vek lova amai ro chu an pu khom hun lai borvel kan thria thei pha ta ani kumzabi pakhat na lai mi ani chu Christian le Juda ti ai ma chuan Christian Paul shanga Bible om tur an pomchin hi adang lam na sajok ma a Catholic Bible chuan Protestana busom thum pakua khan oma mase busari dang an bela Eastern Orthodox ko ran chuan Catholic Bible mi zong kha an pomba ka Maccabea pathumna le palina te Psalm za somnga pakhat na te Prayer of Manasseh in Chronicles te Ezra pakhat na te an bela Coptic Bible hian busomriat pakhat lai oma Ethiopian ko ran te po hianin Catholic Bible la kasang shetin busomriat pariat lai han nei bok amai ro chu ko ran sang te po hi apokrifa ti lawa chuan anin lungrual em ani apokrifa hi chu Hebrai mithiam tamjok chuan thuziak thatakan ngaya amai ro chu antanak nen chuan angkhata anda ngai lo thung ti chuan apokrifa te chu enga tinge telan ni lo ti hi zona poimo tak anita ani Bible pom chi ani em ti chu lo soi zuila apom tu te tranchan pakhat na chu Septuaginta atel ti hi kujiak busang Codex Alexandrinus te Codex Vaticanus le Codex Sinaiticus ate an omani amai ro chu Septuaginta hian an tel ngei lo achiang lova a copy kan nei luiber chu Christian te kut chhuak ani to a kumzabi palina mi ani
Alexandrian text tira hian an nge ani ti soyahar Philo kha kumzabi pakhat na a Jewish scholar Alexandria mi ani a athuzia ka septuagin mangna sa hle a Bible busom ruk paruk te asoi chon tam viau lain apokrifa mi te asoi lang velo hetiang chi hi Josephus apo ani a kumzabi pakhat na a Jewish historian khan septuagin mangrim viawa ani phei kha chuan apokrifa bu te hi Juda tin an pomlo ti chiang takina zia kani chu baka heta kujiak bu sang sang te hian apokrifa bu an soi te hi ani nangvek lova chu mai ni lovin Roman Catholic in an pomlo sam za somnga pakhat na te po an tel thung apom tu te tranchan pani na chu Dead Sea Scroll a chuanga chu wangin apokrifa le khabu te hi Juda tin an lo pom to ani ti atilang Dead Sea Scroll chu Juda mithiam ten Juda le khabu sang sang an ziak chon BC zana le zathum na inkar vela mi ani a sang khat zakwa somli paruk le sang khat zakwa somnga paruk inkara khan kumran pu kan hutsuwa kani Dead Sea Scroll a khan le khabu thanem takan oma awa in le khazial sing khat sanga zeta omani chungte chu an ngai hlut takte an ni hlom nge ya khamizi nga atamzo kha Bible telan ni lo apokrifa then khat an lo tel ve ani po in Bible an ngai ti na ani lo an tranchan pathum na chu Christian hasa te khan Bible ang main an thuzia ka an lo mang to a entirnan Clement of Alexandria khan Tobit te Sirach te Wisdom te kha manga Irenaeus khan Wisdom mang bok ani amai ro chu Christian hasa te khan kuat ma se Bible angin an ngai ti tranchan tur om lova tuthlung hlui lis masaber kan nei chu Sardis Bishop Melito an edi za som saria ati chu ani a apokrifa an tel lo an tranchan dang le chu in khom pui masa then khat khan Bible an poma edi zathum somriat pania rom in khom puya te zathum somkwa pathuma karthei chin khom puya te zathum somkwa pasaria hipo in khom puya te khan an lo pom to ani ma se in khom puyen soite hi North Africa mi te vekan ni a rom ko ran hawan ni a apokrifa an pom kha thilmak ani ran lo tichuan apokrifa chu Christian masa then khatin pom ma se atam zokin an pom lova tuthlung thara hian tuthlung hluibu kan nayami soichon om nuala apokrifa mi te ro chu tianga lak chon anom velo chu mai ni lovin isua hun laya Palestina a Juda te khan an pom lova chumi om zia chu isua po khan a pom lo ti na ani soito angin Josephus ate Philo te khan an pom lo ni kha heng zong zong te ai ma chuan apokrifa a zirtir na kan mu then khat hi Christian zirtir na nen in mil lo anom bokani entir nan chandam na chu thilti wanga om ani a mithi to te chu an sual na ata an chua theina na tong trai sak turani ti kan mu bok eng po ni se apokrifa buwa te hian thu thatak takan oma amai ro chu Juda te po khan an tanak luka an ngai lova an nu zela Christian te poin an pom vek lo wangin Bible senglu an ni talo ani apokrifa pom tu ko ran sang te po hian an pom chin ai nang lo bok sangkha zanga somli paruka Council of Trent in Catholic Bible an pom tak na chan ber po kha Martin Luther Hova Protestant Reformation chan let na ani ber tichuan Christian tele Juda te poin an pom tlan ber chu tuna busom thum pakwa kan nei te hi anni thuthlung lui ai ma chuan thuthlung thar hi aboi thlak jok ma a tuna le khabu somni pasari kan nei te ni lo hi le khabu dang tam takan oma chung le khabu sang zinga chuan busomni pasari te hi engtin nge Bible an senglu tak ti hi zona poimo takani soito angin Christian na chu Judaism atanga lo sang ta kha ani a isu chanchin le athu soite kha kumsomni somthum chung chu tongkai na in hlan chonga annuwa tir ko polate chanchin thaziak tu te le midangin ziakin an da ta ani kha le khabutam tak tlai khon nuwa zia an lo chuak ta nuala chunga te chuan zirtir na diklo a in phum tel zela Bible om tur danglam to lo tur nei kha thil tul tak anita ani tuthlung thar pu khom tul ni an hriat na chan ber chu
zirtir na dik lo chi sang sang lo chuak wang kha ani chu zirtir na dik lo zinga langsar ber pakhat chu gnostic ho zirtir na kha ani a gnostic ho khan isua pathian na le mishin na an then sanga cross a thi kha isua tak tak ani lova isuan baptisma chan lai khan Krista chu ama aron luta cross a khen be ani lai khan achu san le ani anti an zirtir na te chu gospel of truth ta te khan an oma chu Alexandria a gnostic zirtir tu pakhat Valentina san kumzabi pahni na lai hola asiam ani a kaushan pa te khan na takin an dovani hetiang thau hi gospel of Thomas kha ani a gnostic ho chuan Isu Krista kha mishing nge yani ti an pom lo wangin azirtir na chi apoimo ani anti a gospel of Thomas po hi Isu zirtir na sang lak khom ani heng zirtir na te dolet nan hian Bible nei kha atul em ani ti kaushan pa te khan an ria ani zirtir na diklo zinga marsiana thutlung thar pu khom kha Bible nei ti tul zwal tu ber chu ani a ani kha Christian lekha bu sang te thutlung thara senglu tum masaber tu ani a pola lekha thon som le nasa taka ati danglam lukaziak te antelani pola lekha thona po hian thutlung hlui azia chhon na le te khin thu aman te an pai zelani azirtir na kha gnostic ne na inzul tho ani a Hebrai Bible pathian kan hmu le Isua pathian hi ani nang lovani ti azirtira chuwangin Hebrai Bible kha pum lova Isua pathian kha chung nung zo kani ati hei wang hian no chua ani ta nge hetiang zirtir na mila Bible pu khom ani khan nasa takin kaushan pa te ya danglam to lo tur Bible nei du na anei tir na sale zwalta ani amai ro chu thutlung thar pu khom kha kaushan pa te hun lai in tran chau ani lova ala khom le Bible anga manani chu kumzabi khatna Christian te khan an lo tran to ani atira tangin thutlung thara le khabu then khat chu pathian thuwa an pom to a pola khan lukaziak chu thutlung hlui tlukin angai to a veteran pola thuziak chu pathian thuwa apoma thutlung thar le khabu then khat chu kaushan in khom na hun sanga an pudar to ani annu zela kaushan pa te thuziaka po thutlung thar le khabu te kan hunuala kaushan pa te kan ti chu kumzabi khatna le ni na laya Christian masa Isua zirtir te hnuaya zir chuak emo an mani hre chiang tu te an ni a chung ho chuan an thuziaka thutlung thar bu te hi an lo tar lang to ani Clement of Rome kha Rome bishop ani a Pope Clement pakhatna tia hriat ani bok kaushan pa kan ti te zinga masaber ani a Philippi bungli chang thuma kan hmu hi ama hi ani ti in kumzabi pathum na le pali na vela tang khan an lo soi to ani kha na le kha letters to the Corinthians Clement pakhatna anti boka khan edi somko pasari dai to khan thutlung thar bu somni pasari ta zinga paria tatar langa Polycarpa Smyrna khua bishop kha Johanna zirtir ani a ani kha na thuziaka busom panga zet atar langa Ignatius of Antioch kha kaushan pa te zinga mi bok thuziak tu ro pui tak ani a lekha thon thanem takaziaka chunga lekha thona te chuan thutlung thar bu pasari zet an chuang ani anni pathum te hi apostolic father tia soi anni a an mani nuwa hian ante-Nicene fathers tia an soi thin Nicaea in khom pui ma a kaushan shwai tu te an oma chung zinga chuan Irenaeus kha Smyrna khua mi tho ani a Polycarpa hne na tangin Johanna chanchin a hria a ale khabuzia mingthang tak chu against heresies ti kha ani a khata khan gnostic ho a beilet na mutur awmani ani khan le khabusang sanga zia tuna thutlung thara kan nei zinga busomni pakhat zet hi atar lang ani Hippolyta sakha rom khuami ani a kumzabi pahni na le pathum na laya ziak tu mingthang ani khan busomni pahni zet atar lang bok Eusebius khan kaushan chanchin aziaka church historian masa ani a ani po hian busomni pahni chu
Christian tenan pom to thu aziaka Cyril of Jerusalem khan ko shanin busom ni parukte apom to thu aziaka thupuan atel lo thung ani khan Gospel of Thomas da tel adu tlat thunga ahun lai le tun nu thlenga du om chun ani ome thutlung thar puwa khom kan mu hlui ber chu Muratorian canon kha ani a AD za som sari le za som riat vela thuziak them ani a Muratorian fragment ti in an soibok thin Italy historian Ludovica Antonio Muratori mu chua ani athuziak tirlam chu mu thei to lo ma se lukaziak kha chanchin tha buthumna tia zi ani heta hian thutlung thar bu somni pani te pom ani thua chuanga Hebrai Jacoba Petera pani na Johana pani na le Johana pathumna antel velo mimal thuziak ba ka in khom pui then khat po khan Bible pu khom ani chungchang hi an ngai tua atira kan soi to ang khan naisia in khom pui kha mitam takin thutlung thar bu pu khoma thutluk na siam tu ber ni in an ngaya hetiang ngai dan lo pian tran na chu kum zabi pakwana top lama Greek manuscript pakhat Synodicon Vetus anti atangin ani a chu apostol te hun lai atanga AD zariat somriat paruk inkara in khom pui te thu khai khom na ani anti Andreas Darmasias khan Moria atangin kum zabi som paruk na lai khan ron la a John Papa sa khan a edit nuwa abu in kum sang kha zaruk pakhat khan Strasbourg ati chuakta ani heta inzia dan pakhata chuan in khom pui chuan Bible an pomle pomlo ho chu hetiang hian an thliar sanga le khabu te kha biakin mai cham sira anda a pathian tho khum ho zong chu do kan chunga lo om turin le adik lo ho zong kha do kan hnuai om turin an tong trai ta a chu tiang chu alo ni ta ani ti in he thu zia ka alan dan chuan naisia in khom puya thilmak athlenga thutlung thar bu ho zong do kan chunga an oma adik lo zong an hnuaya an om tamai ani ber chu anua Voltaire ten an ron la chonga anu zela Dan Brown an thon thu mangin thiam takin ron soi thar vele tabokani amai ro chu naisia in khom puya khan thutlung thar pu khom chungchang an soi lova an thu pui ber chu Isua Krista chungchang ani naisia in khom puya telve mi poi mo takmai athana sia sakha thutlung thar bu somni pasari te tuna kan na yang hi ko thani na pom thu ziak masaber tu ani thung chu po kumza somnga vel Christian ten an lo man to kha aron nem nget ani ber AD zathum somruk pathuma Laodicea in khom pui oma heta hian ko thana man tur anti chuaka thutlung hlui bu somli le thutlung thara le khabu somni paruk te chau hi ko thana man tur ani anti a thutlung hluya apokrifa atangin bukhat antela thutlung thara thupuan antel lo thung thutlung thar pu khom ani thu nem nget tu in khom pui chu Constantina thi atanga kumsom ruk chuang aliam nuwa AD zathum somko pasaria Carthage in khom puya ani a khata khan busom ni paruk an poma anni hi thupuan an labuaya Johanna zi ani le ni lova an la chiang lovani amairo chu AD zali som pakwa khan busom ni pasari chu an pomve tabok tichuan athana sia sannuwa Gregory of Nazianzus te African canon te hipo in khom pui te Jerome te Augustine te khan somni pasari te hi pomani thu an ziak tabok tichuan engtinge pathian thok khum le thok khum lo chuan hriata Bible om tur chu engtin ngi an thlantak nitang criteria poimo deuh pathum an oma pakhat na chu aziak tu kha isua zirtir ani em ani lo vek po in isua zirtir te ne na in kung kai na nei ani em tian ena pani na chu Christian hun sang sanga atam zok in an pomem tian en le a pathum na chu ko shanin hun rei tak an lo zirtir dan nen ain milem ti te ani thutlung thara le khabu senglu an ni thainan heng thil pathum te hi an poimo veka entirnan Separat of Hermas te Clement le khathon pakhat na te didakhe te kha iswa zirtir na ne na in mil thlap an ni a
Christian tam takinan poma amai ro chu iswa zirtir emo a zirtir te ne na in lai chin na nei te zia an ni lo awangin an tel lo wani le khabu chi sang sang te thutlung thara senglu tur an ni le ni lo an hriat chian mai lo ho kha mun nia an then theya pakhat na chu Christian tamzokin an pom tlan te an ni a Jacoba Juda Petera pahni na le Johanna pahni na le pathum na te kha an ni a pahni na chu zirtir na dik lo ni si lo ma se atak ni lo spurious anti te kha an ni a entirnan Acts of Paul te Sephrat of Hermas te Apocalypse of Peter te Letter of Barnabas te Didakhe le Gospel of the Hebrews ti te kha an ni a heta aduma kan zia te hi an ni Eusebius khan tuna kan soi ang hi amang she lova a zia chuan thutlung thara tel lo ho zong kha zirtina diklawan ni ti na ani lawani chu ti chuan heng ba ka hian zirtina diklo anom bokani kha entirnan Gospel of Peter te Acts of John te Gospel of Judas te ang kha asena kan zi ho hi Gospel of Judas hi angai nom khop mai Isole Juda Iscariot in biak na ani a kumzabi pahni na top lama mi ani awangin Gnostic ho zirtir na mu tur om to a kopi kan nei chun chu Coptic tonga zia edi zani somriat borvel ami ani a Greek atanga le lin ni in an ngai sang ni paruk khan National Geographic Society in English in ati chua kani kan han soita ka tang khan thutlung thar bu sang sang te an ngai dan he chat mang hian han soi fia donila alai mi te hi chu in nialna om lova atira changa pomtlan an ni ngala thutlung thara tel zinga ngai dan in an lo na tam na berte chu Hebrai Jacoba Petera pahni na Johanna pahni na le pathum na te thupuan le Juda te hi an ni a abuziak tua in nialna a oma amai ro chu mun sang sanga Christian tam takin an lo pom to te an ni hlom apon le ami te hi kan soi to ang khan thuziak thatak te po an ni hloma amai ro chu apostle te zia an ni lo awangin tel an ni lo hloma Gospel of Thomas kha Cyril of Jerusalem khan teladu thlat maya Gospel of Thomas chu edi zana borvela zia thau ani an ringa tumni ngota bowa tun nai mai sang khazakwa somli panga khan mu chua ani le a mithiam te an phur dan tur chu ingai to thiam ome atira chuan khiu ni nan ngaya achan chu Gospel of Thomas po hi isua thu soi sang sang la khom ani ve thau wang ani ma se synoptic gospel tenen an han khai khin khan khiu ani lo tian mu chuaka Mathaya Marka le Luka te chuan Gospel of Thomas ami hi engma an na chong lo wani circle pon lama mi te phei hi chu Gnostic ho takngial point an soitel ngai lo ti chuan le khabu sang sang te Bible senglu an ni dan kan soita ka khan thil poimo tak mai chu in khom pui te ko than pa te khan Bible om tu ran thlang ani lova kumtam tak Christian ten an lo poma an lo in zirtir to kha an ron nem nget ani chu wangin Bible om tu thlang tu chu pathian ani a aziak tu te om puya an thuziak athok khuma annuwa ko ran ho po ashwai zela tuna kan Bible hi kan lo nei ta ani aziak tu ten pathian thok khuma an zia la ya tangin Bible an tel to a ama zui tu ten zoi zoin kan thre chuak ani zok ma ti chuan Bible a chuan busom ruk paruk thutlung hluya somthum pakwa thutlung thara somni pasari kan lo nei ta ani episode lea Bible chu trong sang sang le lin ni dan kan soi le anga min lo thlir sak le theu don nia